Empunezi zihirweyo gavumenti yahansi ya program ya poverty alleviation egenderire kurwanisa obworo omu byanga. Muri kugira ngo ebintu bibarabaha mwaza kubyakira barabashabe sente tindamenya muri mwe mwamurimo konka icyo n'ikintu kigwira aboko ebine bintu ebi president wihanga araboherereza kwenda mwene kwenda mukurakurane kushabire sente by force otugambire because icyo twino authority kubuza uzi kushabire as kushabira ata abenainde zaki kwarata kubasa kuvolunteeringa stepping aside abandi bantu baro bari willing kugira ki kora umumogo because twenda government program ija kandi fera nimbanyi no murumo nyoshema abo bushoborozi okuruga mu State House bashabire abahirwe empunezi obutaziguza kureka bazikorese zibahwere. Similarly empunu baza kubazibahereza abamweti barazisyomo konka ogwo no mushango nico cha leta RDC ntwijana polisi tukwate kubuze empunu yitu abo ko muri mugwisheme kora tuwagira ki tiyakora ebintu bitwareta tibyo kuguza wana mwenda kuchiguza twakweshengereza ukisige hano abo ko wachiguza turenda nguburyo mwaberisho ya mutahiweye. Abatuura basimire gavumenti ahabwo kubateekateekaho okubaha entandikwa omuche n'omuhango kandi bona ngo babeji abo kubano benda ngo turugo mugoro kwenda tugire ntunguka checho byaro mwani kusima president Museveni abo kumpereze empunezi nakuzwananye ko musigazi ngo kumbenda ka tungire kwekurakuranya na kandandikira hampunu za Museveni nananye nyetungure yencha kare nsange ndiyo musize wa mano mwihango webare munongo kutempunu empune zamara kuzara kuzirebera genzi zara abarongo abonagamba ni bashomesa nangwa ni imbere zona bagenzi banje naho betungura ngawe bare kutwara bagiga buzima abahirwe empunezi kuzirazare nibija kwayo ecyana kimwe ahandijo muntu na wabone echo kwihamu entaasya gasha kwa Michael atwakire.